Kaunti ya Kisii ereterane Josephat Amesi. Haba Kenya nigo bagendete kwemurunganeria ogokonga kwobogima kubwatikana no gukina kwa magori ebintu imense ya Kenya askiri bateri na uchumi nigo yabere kegokonga kegima gukona negetaseni kya Ndizi TV egati abamenyi ko rwasumuchi obosongo nigo bagani abananchi kweneke bunango chora bare abarayi bari babwata amaroro yogo chiago kai amagori ebintu nabo yokoreta amonchorerio na magendero imense ya Kenya. Bakali uchumi araga akyasi kena nkong oje sabule to akolire mire are kare ko rumiambiri ambiri amisini uchumi na nkong sekali ewanja eregese bintake akira ko basaba uchumi yeiteira nenzake tochora baraya baya bali baranyale ko ke uchumi at least no ne sabuni ewe no bosibo rumiambiri boche no nyengwa ni 50 gakina litora nyole no ne besa tukwira abane school no nyo uchumi kerembe ngosaba murai kao chakora chukura 2020 August 2022 anyala ko economy mafuta petrol sabuni kirega ndobiri abananchi bakakole kwende esukari ugemendete mafuta ugemendete wapi mata yote mabira mosoje sinzabini odeni amizini ayo mudinye modunya kwa amizini odeni 14 boîte oh yo ngi aki bibiaro te miambi one bibigi mafuta ibawa uze onde bibiba kana oh no donsi bitu andegete aki uchumi nerega esukari onsito akitu andegete uchumi oboyo onsibi dubati Ado minto da wan digansa mutu ntoliga to bende kama Mawaziri wa semi profesa